di Gambo of all places in Bali, Meme. Tom, jajan kesukaan Meme. Ada kopi. Ada jajan. Tidur nyanyak. Ini Meme di Gambo pagi hari kenangan bersama Meme. Ada orang jalan-jalan, ini jualan. Itu juga ada orang sembahyang kepada Sang Yang Widi. Banyak orang lalu lalang di jalan. Orang menyapu. Orang Bali suka bersih. Yeah, they do suka. Iya. Menyapu. Selalu menyapu. Ini bener ada orang yang kulpana. Ini warung tempat Meme beli jajan kesukaan Meme. Di kaki lewat Mimi. Ini ada anak kecil. Hai. Hai gede. Ini kakek lagi sibuk makan. Ibu dari Ketut bersama temannya sedang minum kopi di jalan. Ini banyak di jalan, banyak orang lalu lalang lewat. Di sana banyak orang kumpul. Inilah jalan keadaan di Gambo. Rumah-rumah berderet. Kembali berkumpul, ngobrol-ngobrol di pagi hari sebelum mereka berangkat bekerja. Ini ada orang membawa padang untuk sapi, membawa rumput. Ini kakek lagi mendengar berita di radio. Lihat orang bawa sabit mau mencari rumput. Tidak mau gemuk katanya, tapi banyak makan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ini Ketut lihat sibuk mengurusi pacarnya lewat SMS. Kakek Dadong Bali, lihat sudah tua. Ini teman lagi sama anjingnya. Ya namanya Capuk. Dia pintar bernyanyi juga. Komang lagi makan yang tadi malam ikut bernyanyi. Ya ini Komang bersama orang tua dan saudara-saudaranya sedang makan pagi. Ini iparnya lagi menyusui. Rambu Gambo. Ini dia rambunya. Dan ini ada bongoh. Ini the tato. Dan ini Capuk bersama ayamnya. Dia suka sekali tajen. Ini dia punya 2 ayam untuk nanti dibawa ke tajen. Ya ini teman Tarsan. Dia bawa motor jelek sekali. Morning, so Ketut, Harus, Manyapu. In order to dry rice, you put it on the street in the sunshine, and that's how it gets dry. Sudah? Yeah. Meme tidak senang ambil video tanpa bertanya, okay? Tanpa minta izin. Yeah, Harus izin. There were lots more people, but now it's getting later, so people that started at 4 o'clock this morning. A little tiny kid. I got this little guy doing, what do you call that when you Ngetigang. Oh, okay. Okay. How do they carry those heavy things? Ya. And biasanya perempuan yang bawa pulling berat. Tidak sama-sama. Well, with Yang laki-laki juga bawa. and that's how they get the rice. Oh. Clean the paddies from rabies, Mimi. Yeah, I think you know what I mean. Like with that
Ya, lihat Yeah, itu dibuang Yeah, rabisnya. that's the one. Ya, baru dibersihkan lagi. Itu anak-anak menunggu di sana. Di mana? Di small villa. Mereka menunggu bapaknya yang lagi bekerja. Nice thing about Gambo is it's this really pretty little town above Lovina, and you can see to the ocean here. You can't really tell the difference between the sky and the ocean, but that darker blue is the ocean. Pura Subak. Untuk apa? Itu untuk para petani. This from Sawa. Now ada beras untuk. Here's the school. School kids here. Right next to the Sawa is SD, the elementary school. They always wear these cute little uniforms. Like to arrive in Gambo. Right down there is the ocean. The houses are just kind of on the road, side of the road here, with Sawa all the way up the side. Really pretty little town. Mengapa? Ah? Oh, mungkin Meme coba. Meme bisa. Hey, this isn't so hard. Sekarang Meme harus belajar. Ini biasa kan? Terus kan? Yeah, that. I think Meme tidak bisa. That looks too hard. Then I'd lose it all. You can Meme coba. Siapa nama? Sungai Barisan ada nih. Ya? Angon Manggo. Demani ngai babi guling. Babi guling. Nampak dah dua. Tu Banten misi bio, misi caloh, misi jaja be mengenapa hubungan misi. Bulean kebus Meme ngajak mandi tukade. Balilah karmai kadek sengsaya hidup Maluku dah balik membaca kopi gelas kodok abesek. Got it. Thank you.